باش خونده کاری هجا و چاوانا لبدی امی وانی خواه بردوام بکن ام کابون وانا بینجا 200 سالا 19 دا سرهلدانین گل 200 سالا 19 دا سرهلدانین گل نهان بدی دستبکی امورن 100 سالا 19 لبدی امبراطوریا نابندی ينكو 200 سالا 19 دا ام قارن بيجن دستلاداريا خوا اللي هرم الدانا مشاندن خود سپاردن تندي تالان كرن دستسر چاوستاندن يعني هر شي وازكي نبع شو خراب بإمبراطوريا نابندي القل ام قارن بيجن ده روشلات نابي دان مشاندن لبدي شخوان ام قارن بيجن هزين جواكي يعني كسين كو دوي جواكي دا جيان ذكر الفيدي نابا بيوانديان دابون نابا هفكارية دابون باشيتي وبراتي و هفكاري ام قارن بيجن جيان اخوا بردوام ذكر الفيدي شخوا ده مرجن 6 سالا 19 دا يعني دوي 6 سالا 19 دا قالك دولتين كو تندي دانا مشاندن هبون السريدة كيبون عثماني إيراني وإنجليز وفرنسا عثماني وإيراني وإنجليز وفرنسا يعني الفيدي وانا دستلاداريا خوا تنديا خوا تالانكرني خوا نسر روشلاتا نافين دان مشاندن شو الفيدي أمنها إن دستبيكي بيك آنينا لشكريا لچاري بيك آنينا لشكريا لچاري الفيدي أو دولة النابندي إنكون دستلاداري دانا مشاندن الفيدي شكرن لشكريا لچاري سر قلين كرد دانا مشاندن الفيدي شخوان أبتشت هيش تقوم جيانك الزور وبرسكريك دركبن هولي يعني هيش تقوم مروف دوي دميدا جيانك خراب بجي وبرسكريكين جرانجي دركتن هولي الفيدي يعني أو قلين كرد الفيدي جواكا خوا جاندا خوا أخلاقا خوا هاتن دور خستن بدار زوري هاتن دور خستن والفيدي يجي دبي بقاسي 14 سالان جيانا خوا لشكريا نتشاريدا دبوراندن يعني الفيدي ام قارن بيجن اشخوا دوي دمردجي قالك شرو بفتشون شيدبون يعني الفيدي قالك جوانين كرد جيانا خوا جدست دان الفيدي جي شخوا كسين قوستاغ دمانجي هر تشتين جياني دهاتن قدكرن يعني دما مروبك 14 سالان جيانا خوا ده لشكريا لچاريدا ببوريني الفيدي دما بقري نابا مالباتا خوا وش هر تشتي قدكرن يعني وجه هيفين خوي جياني وري قدكرن هزاوي ناوي لوازبي هر تشتي دهات دور خستن دبي يجي دبي انرجيا و تندرستيا و كيرهاتين و هر تشتي دين قدكرن دبي يجي شخوا مشتجي دهاتن دور كرن جهل برين و خباتن أبورية جي دهاتن دور خستن جهل برين وخباتن أبورية جي دهاتن دور خستن مقو بيك آنينا لشكريا لچاري الفيدي ام قارن بيجن أب لشكريا لچاري ريل بر جيانك جران برسكريكين مزن بدكر چما جبرگو مروفان 14 سال عمري خوا دوي لشكريا لچاري دا دبوراندن شخوك ما قوتيجي قلقاجي جيانا خوش دست دا وإيقو ساغد مانجي جهر تشتي هاتن قدكرن جواكا خود هاتن قدكرن جهيفين خوي جياني هاتن قدكرن آبوريا خود هاتن قدكرن انرجيا خود هاتن قدكرن يعني وكسكي غريب قوة قرينا با جواكي ولو ليد هات آد دوا گران كرنا باجي الفيدي شخوك مقوتي امبراطوريا نابندي اتسريدا كيبون عثماني وإيراني بون الفيدي ام قارن بيجن دوي دميدا لوازبون بوارچيبون جرخي آبورييفا تنغازيين آبوريي دا جيان دكرن الفيدي جبوغو خوشبي روشا آبوريا خراب رزقار بكن چكرن باجين گران لسر قلين كردستاني
دان مشاندن باجên giran ser gel dana meşandin bê behneyan yani bê hiccetan dixwestin ku desthilatdariya xwe li ser her tiştî bikin. Giranî dana desteserkirina zevî û amûrên hilbirînê yani giranî dana desteserkirinên zevî û amûrên hilbirînê û çavkaniyên din yên aboriyê. Ji xwe li vê de jî erkedarên bacîstandinê erkedarên bac êgo bac distandin kesên ku li ser baca disekinîn li vê de çi kirin bi leşkeran re tundî û çewsandin û talankirin dan meşandin. Yani bi awayekî leşkerî ev tiştên xirab û nebaş li ser gel dana meşandin. Ji xwe li vê de jî hin mîrên Kurdan ev bacên giran qebûl dikirin û dipejirandin û hinan jî nedipejirandin. Lê di dawî de jî wan mîrên Kurd ev bac kom dikirin. Yani mîrên Kurd bi xwe ev bac kom dikirin. Li vê de jî ji xwe ev bacên giran û ev em karin bêjin ev rêbazê ku dana meşandin em karin bêjin li vê de çi dikirin li ser gundiyên bêeşîr perîşanîbûn çê dikir. Li ser gundiyên bêeşîr perîşanîbûn çê dikir. Yani gelek teada kesên feqîr kesên gunda de jiyan dikirin teada mezin li wan nakî hat. Asya belavkirin û parçekirin. Belavkirin û parçekirin. Li vê de dibêje bilêstûkên Osmaniyan. Bilêstûkên Osmaniyan. Ew eşîrên Kurd yên bihêz û yên mezin hatin parçekirin û hatin lawazkirin û bi xwe ve girê dan. Yani Osmaniyan çi kir? Osmaniyan ew eşîrên Kurd yên mezin û yên bihêz parçekirin û lawazkirin û bi xwe ve girê dan. û ji xwe ên biçûk jî ew jî lawazkirin. Li vê de a çara mîrên Kurd. Mîrên Kurd çi kirin? Mîrên Kurd êko nakokiyên wan bê împeratoriya navendî re hebû, dewletên navendî re hebûn, li vê de çi kirin? Her tim nava şer û pevçûnan de bûn. Yani mîrên Kurd û dewletên navendî her tim nava şer û pevçûnan de bûn. Li vê de ew şer û pevçûnên ku çê dibûn pêwîstiyan van mîran bê leşkeran hebûn. Bi hejmarek leşker hebûn. Li vê de neçar diman ku herin ji Kurdan leşkeran ji xwe re bînin. Li vê de em karin bêjin leşkerên wan ji ciwanên eşîran bûn. Ji ciwanên eşîran bûn. Niha ve li vê çavkaniya herî mezin ava şervanan ji eşîrên koçer bûn. Li vê çavkaniya va şervanan ji eşîrên koçer bûn. Ji xwe li vê de jî dibe ji jiyana xwecihî dihatin xwedkirin. Yani ji jiyana xwecihî û a başiyê dihatin xwedkirin û di aliyekî din de jî bandor bûn. Ji xwe dibe kesê ku gelekî bandor lê hat kesên kedkar û xwedî zevî û erd bûn. Li vê de wek me gotî mîrên Kurd. Mîrên Kurd nakokiyên wan bê dewletên navendî re hebûn û her tim nava şer û pevçûnan de bûn. Li vê de jî pêwîstiyan van mîran bê hejmareke leşker hebûn. Li vê de jî berê xwedanekî berê xwedana xortên Kurd, ciwanên Kurd. Li vê de em karin bêjin çavkaniya va leşkera ji Kurdên bêeşîr bû. Li vê de jî ji xwe ji jiyana xwecihî dihatin xwedkirin, ji her tiştên baş dihatin dûrxistin û neçar diman ku jiyana xwe di leşkeriya neçarî de bibûrînin. Li vê de jî ji xwe dibe êgo gelekî bandor lê hat kesên xwedî zevî û erd bûn. Niha li vê de a pênca di çêkirina riyan de. Di çêkirina riyan de em karin bêjin Kurd wek kolaya hatin karanî. Yani dewleta Osmanî di çêkirina riyan de kesên Kurd wek kolaya dan karkirin. A şeşa dibêje ramiyariyên dewletên kapîtalîst.
رامیارین دولتین کابیتالیست بسریره کی بو؟ انگلیز بون، فرنسا بون، شوال ویده جیستی خورین دولتا اوروپای، فرماندارین وان، لشکری وان، بلافری وان، آموری وان این لشکری بجی افهمو چافکانی خوش کود گردن جه دولتین نابندی و میرن کرداد گردن دولتین نابندی دولتا نابندی وقت چه وقت عثمانی وقت ایرانی يعني او دولتین نابندی ای مرکزی ایگو امکارن بیشن وانا که دو دمده دستلداری خود دامشاندن بيجي اف دولتين اوروبي ودولتين كابيتاليست و يعني شعبكانية اخوا جكي دقرتن جبان دولتين نافندي وميرين كردان دقرتن يعني هاد بيوستيه كواناكي هبانا جرخي ابوريه با كردات برن وجوي دولتا نافندي برن شخون حال بدي بشتي وقعا تشتي النباش ووقعا خرابيان ووقت ما قوتي لشكرية نتشاري وگران کرنا باجه و کار کرنا وانا که امکارن بیشن و کولایت هاتن کار آنی يعني أبقى تشتبه نباش يصير كرده هاتن كرن الفيديو كرد نتشارد منن قد في 7 سالة نوزدهان دا دست به سرهلداني خود كن الفيديو جي شوان قالك امكارن بيجن قالك شواز كار آنينا والفيديو جي امكارن بيجن سرهلدانا اول شبو سرهلدانا بصالة 1800 و بستاندا 1800 و بستاندا افسر هلدان ل سواسي بو لدجي عشيرين زازان بو لدجي عشيرين زازان بو الفيديو بصالة 1800 و بستاندا الفيدي سرهلدانا لسواسي بدستي عشيرين زازان يعني عشيرين زازان دست بسرهلداني كرن دوا بدنا برا صالين 1800 وسهي 1800 وسهو السياندا بدنا برا موصل وشرنخي لدردورا جياي شنقاري سرهلدانا قلين إيزيدي وتركمان سرهلدانا قلين إيزيدي وتركمان آسيا لسالة 1800 وسهو چاراندا برخدانا كونفدراسيونا عشيرين ميلان نبرا سالن 1800 وسهو چارا 1840 هاندا دردورا بدليسي سرهلدانين قلب ود سالة 1860 دا لديرسمي امكارن بيجن سرهلدانا لشكري چيبو بسالة 1870 هاندا دنابرا واني وآقريدا سرهلدانا عشيرين حيدرا دنابرا واني وآقريدا سرهلدانا عشيرين حيدرا الفيدي واناما بداوي دبي نها أمورن برسين نرخاندني برسا أول بيك آنينا لشكريا نتشاري دولتا عثماني ري البر چفكر بجي دما دولتا عثماني لشكريا نتشاري بكار آني الفيدي ري البر چها تفكرن بجي أف لشكري لي البر مقوتي جيانا زوري وبرسكري كين جران جيانا زوري وبرسكري كين جران بكر هرتم شرو بفچون هاتن کرن شما گوت دوان شرو بفچون هاتجي گلک جوانين كرد جيانا خوا جدست دان الفيدي جي ايگو ساغ دمانجي جهيفين خوا ين جياني و انرجيا خوا و جي تندرستيا خوا هاتن دور خستن برسا دوا گله كرد جيانا كتشاوا بهباجويا عثمانيان دل دجي بجي الفيدي گله كرد جيانا كتشاوا جيان تكرن دما عثمانيان دا تبك ما قوتي خود سبارتن تندي تالان كرن چوساندن هر تشتين خراب و نباش دوی دمیدن دهاتن کارآنی شما قوت او گلين كرد ايق دوی هرمي جي باشيتي و براتي و وكهوي جيانا خوا هفدورا بردوام دكرن برسا سيا شما دولتين عثماني و إيراني لكردستاني دقادين جياني دا باجين جران سباندن بجي شما عثمانية و إيرانية باجين جران جمروفان دستاندن
مگو جبو دست خستنا چاپکانیه در باس بکن جبو دست سرکرنا خو لسر چاپکانیه آبوری بدن دست فکرن. پرسا چهارم دستا رامیاری راست سالا 19 لکردستان دیار بکن. دستا رامیاری آست سالا 19 لکردستان دیار بکن. شغل بدی مگود بلافبون و پارچگونا لخستنين جواكي بدي ما قلت ما خاصن كو وان عشيرين كرديين بهز وين مزن parça بكن ولواز بكن وبخوبا قريبدن عاد دوا ميرين كرد ين كنا كوكين وان به دولة نافنديرة هبون بدي تحميد نافا شروع بفتشونان دبون ما قلت بدي جي بيوستيا وان بهجمارة كالاشكران هبون ما قلت عبقانية خوجي آلاشكري جي جوانين كرد دقرتن شغل بده جي مگو گلک اجوانا جیان خودش دست بدن و کسی انکو ساغ دمان جی بده جی جهوین خوا و انرژی خود هاتن قد کرن. شغل بده مگو جعبکانی هری مزن جشروان کرد بو شغل بده مگو جیان خود جهیجی هاتن دور خستن و کسی انکو گلکی باندور روان جی بو کسی اندگوندا جیان کرن کسی خودی زوی و عرض بون. نهال بدي شخما قود تشكرنا ريان دجي وكوليان هاتن كاراني يعني قالي كرد دي تشكرنا ريان دا وكوليان هاتن كاراني بدي أمجهان ترسا بينجا سرهلدانين قل ين بسات سالا 19 دا ديار بقى شغل بدي وك ما قوتي بسالا 1800 دا سرهلدانا 20 زازان ودسالا دنابرا سال 1806 1800 والسهوسي مجود نعبرة موصل وشر نخدا الدردورة جايش نقالي لبيدي سرهلدانا كردين إيزيدي وتركمان ودسالة 1800 والسهو شاران دا ورخدانا كونفراسيونا 20 ملان ودنعبرة سالين 1800 والسهو شار 1840 هاندا الدردورة بدليسي سرهلدانين قل ودسالة 1860 دا لدرسني لشكريا تفجرن لشكري بسالة 1870 ونهاندا دنابرا واني وآجريدا سرهلدان 20 حيدران دبيدي وانا ما بداويد بي أزبهيبيهم بمينن كيفو خشيدا